Other for your mama kwaba and from Radio TV so but what dia ye live on YouTube na join here e wo ko pie mo Sunyani dia nsem na ekoso na busiafo Sunyani omomwo ho nyina omunim say ye festival kese pa eda omani mu ache so mu bedie e wo ho ntie omo bomoden ase ombetoto eye niema wo Sunyani abonten so na no na eye ahefo e wo ho de omani atofo mahu se omombo eye besibra e wo eye Sunyani abonten so na wo se no so omunya kasa kire na omutimi atwentwa niema so krakosi se eye festival no ebeba wieye na busiafo eno na akoye twema mentwen e wo Sunyani abonten so anadwo ansuo eto ene baby a chese omombo besibra no omahye ye wo no yesi makuo pani bi efie ena chese ode ho adane saa ena mayoa no egu ho no ma chese wo ye bema na se ubetua ene ope baby kra na onu o da na se wunya baby a ene omo wo baby e wo ho no ma ni nyina no eye makuo pani no ena chese eye ne dia e wo ho abusiafo sansem we ebeto abonten so na ye twen eye ema ne bi e wo abonten so a eye ahemfo no atoto o ma no na afa so gas o mo ahemfie ene ade no atoto o ma no na chese niema so de e hihye o mo bag mu ankasa abusiafo yenkwe ne enkotie ensam ne mu ntwiremu ye koba ya to aso ede ama nananom toto ne hono ma ene nsam we course no yebebie amana nanom anase obi a wote dwumadi etie bi nsam we course e wo ho na ye ne omo nyina so didi nkomo sanse operation ne course no na dwumadi ye so ya wo ho no mo a alajibabo Richmond na ama me video baako yes we aye best ni baako a ya che no e wo ho no mo a abrafo a che no na o hwe bag ni mu na de bono no bag ketwa na bono alaji no mebuo mu no anya agro nya na sa operation we a na we say we bema na ko best for bra o ko asem mpedua oba no o nsa dan fa hunsa nso ni mu o ko a open ntam a o mo wo aduro bi wo ho a o mo de be fa obema no I say paste no o mo de fa obema no na obema no sabi awere agina so sada bi a obetimi eno na danto oba no ajibi maaye o mo condom ho na me hu condom tuntum da o mo de be ma ho eno ena anu mo e de beda uhwe bag na ebo no a bra Facebook se ya enku na e ho no no besi ni no e baba beji e de apie sa enku no alaji e enku a oba e na ye beji anase oba no beji e de ama na da fa obeba ho na o de afa no be de ikoso be cho be a omoma kwan mema no e fa no enku no ene wo hu no eduro na o ye bema na abo ho no mu a wo me de be ma ho na de afa o tadua ho ansakura na omono ada e wo honom itinku ne bi no ayese oil no ohun eye paste bi sam ayese breakthrough no anu no eno omo de be ma so o de ma wi a na wo de afa wo be ma ho ansa na sabi wo de tadua na be hye oba no ase e wo ho na bag na mu biu no eno ma bebre wo bag ni mu allergy anu oden sa abayo ye chi no yi gentie komo a e course wa bra na nanom ene abra for kwache no. This one is what? Lubricant. To do what? To fuck. Lubricant for what? Sir? Lubricant for what? It's for sex. For sex. The other one, what is this? The condom. No. This one, this please. The first please. The first please. There's nothing inside. This one. What is this? It's condom. Yes. To do what? To do what? So it's for protection. For protection for what? Are you protecting yourself when you are standing here? Are you protecting yourself? You use this one for protection for what? For sex? Or for what? Alaji, eti way aye best ni ba ko Igbo ni o Nigeria ni wono ena ne sakano na alaji ma ne biti ye aduane ko share baabi na alaji oh yan stress oba no adaja kakra eba mu a na ha mu nyina no o mu ba mu a no ma e course e wo fie ho no na ne nyan alaji na ham yentie e fie ho obra ma ne be fie a ma ne bi ko china video ba ko ho alaji onum sa soli penny ba ko maku ni penny ba ko ni fie mam sa video na ansa mam sa video na maku ni ba ko the abra fond the year no na campo
abasifo no nyina wonu fi a wode omo aye adwuma James kan to ha eno ena damu a o sha we aye new town yes makoni penny baako wode na camp basifo ma no agunu fie we bra abasifo no anase asrafo no ana abrafo no kokoche wo mo no maame we ena na camp bi agu nte basifo ma no ena tetete ehɔ no mu a anya asenkotati makoni pa ba sɔre a agitin yes missionary churches yes enu bi penny ena camp ma na wɔde ɔmo gigi sika sɛ de na sɛ bi papa no a na wɔn na aboduku no wɔn na aboduku no wɔyɛ asɔre ba ko ben sa area hɔ no mu no o de wo hu asɔre kro wɔno ɛyɛ makoni penny ɔno ena basifo no wɔtwe ɔmo sɛ efie na mɛkyerɛ wo dan na ɔmo bubu dan ni bi wɔ hɔ sɛ de afra sɛ ɔmo yɛ no ebi kɔ so wɔ hɔ no ma na nya asɛm sɛ week we no Sunyani nkɔmɔnti alaji Come here. Very good. Sit down. Condom. Marinho, Nico. Condom. See, condom. Video no ena da so na allergy. Okay. Omo yo so do saver house wa. Amo dan wo hɔ a abasifo no. Sɛ wo ye bema utua sika ba bia omo no kokoda. O mbe sɛ odom be kofia ba bia omo no da fast na omo adwom sika no. Ɛno so Richmond beto to sesia ama na omo bubu dan no ensem bebre kɔ so. Operation kɔ so nya na nsuo nso egugugugu a. So na no na mpanifo ekɔ so allergy. Yentie bra mpanifo storming wo ɛyɛ silver house ɛyɛ efia ha ba wiem na akwa omudi kan ebe gina no ma charge edan a open fast a odini butu ho a no wa de ama ntentem no wa gine sika ehɔ dan so ye ton laka enu wi ɛwɔ hɔ opebia ɛna ɔmo wa duro ɛwɔ hɔ no mu a opebi super guru wɔ hɔ on say boys no ebi hwia super guru ɛma no ɛbɛma no nyina bi ɛwɔ hɔ no na allergy ɛno yentie bra na omobubu sa edan no kɔma ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ha yakɔ aba 98.1 hanom no mo betena ɔmo no mo ye no abrafo na bubu ni nyina Akwaba FM our silver house abrafo na bubu ni nyina Tap send kwantia ya faso send sika free amano ni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni ha obia o de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa se wo promo code and once abo Adepa TV e de ahyem wo bo hyem se pe Uwo Europe €5, Uwo US Canada $10, Uwo UK £5. Tap send o send this kana free of charge. Ebetini abeto mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mu kenkon. Video no ani akwakohwe abano we asem we ya yekohwe ye ekoso ewo Sunyani abonten so eye festival edi omanimu no no mo pese mo toto ne ma so eye mayo isi Davida on be koso no ma yesa adwuma no ewo ho no mo miskavage wo ha so sanso na eye hwodi ewo ha ye betwetwe ho enkomo obi adwuma oyo yese wonjai abayo yi so na se so okira nya enu ano mo ye adididie ene se ye twen emma ewo mo so a ye bu mo ewo ho no mo fa comment comment section for my sanso na abaso anu wa share na akoto afoforo no so ma abaso bi no ma be hwe ne ekoso e social media na so mo dia ne ko TikTok Twitter Instagram Facebook bebia Adepa TV u follow ye no na wo like your pages no e de my YouTube no so aye streaming live no abaso abo dia na subscribe for my subscribe button no boso se ne be ya your videos bi aba bontin bia obenya bi ahwe e wo ho no mo abusan fa kwa aba bi aboko de video ya ebeto abontin so ya trendy ya Sunyani ma omo di omo dwa kama yese omo fa adwuma no embra form kakra we de enye se yese omo nja adwuma no kra yese omo fa nto kakra ebre kwa nanimu after air festival no betimi akwa fa adwuma no biema omo so omo ntiase eja omo koso no ma ye miss asem we be kan sende na be kan so e de afa ho oh sure right now na chia TikTok na chia mo oye bia boko yendin komo kakra video no me sure say wa should be na we who the way anyama esi ko
aso mi bisa se sa anke nsu antoi anka sa nyama we nyina anka ebesisi ana said your mu yesisi ano ko mu beye ade nti na dada ni nyina ma anka nche omo so omo mfa omo nyama ngufo omo nja adwuma no na afi mum na mo ka aso kromo ho fo no muso mo ko ho ene omo ko have time ana mo nko ho ne omo ko have time asha won need your ho no so ni business no ye it is at the end of the day no ono wa nko ho no ma obi anchechero aso obi so ha wa ye junkie ebi muso so no mu wi ni ntampeni ade no ene so mo ka cha asha wo fo ne say omo njai dia na I believe say there are nyama bebre wo ho no ma ebo man there are nyama bebre o si tie ene se me so asha wo adwuma no so obi o ha no we nanim no gina kwa ho ena wo hu ni so wo di sa adwuma di ebi mu ti omo dem eye hookups obi ti ne dem be ma frɛ no won na ko hye hotel ku de won akwa akoye ne hu bi no wa di ni sika no di aba won chi ni nti woni mu so obo be si bra we de ne da pawa so na we hu insu yiri ni insu otoye nti no wo se de yin omo fe ngu ho no na omo di gu ho no na de na aba enko no we wankɔ akwa han na den na beba wankɔ akotwe sika se wo bedi aden na beba insana man we me obi ka me nko ajan ka the list of me predicaments because at the end of the day no en ka me quote me ask me wo ho no me busu ni bi enu ho no ma okɔ asha wo lie and I mean she as like me she be ma krampo kwa okɔ asha wo lie da mini tell me bisa me so mo ya mo kwa yen saman fo ana asa hwan mo enko hwai wa nko a djuma no obebre obejai ana woti ufi ana wa chechero na wa ba ho na wa kwa ye ohu bi I really says no it's na we so mo de beche na mo bi community leader mo bi omo hyehyɛ omo num ntampede se omo ni pedua no omo aton semu a omo de se omo pedua omo wu se mo bi dia na mo bi omo ni na fa ho omo deal in drugs mo bi omo ni na fa ho ne hu se mu ye adwuma ana obi wo ho no pe oba bi wo mu a wa ma no akwanya ana obi wo kuro mu ho no pani bi wo kuro mu ho no ma na aka ne last a okoye oba na ma na anwi nti no ena wo ye sa na ibi ho kuro mu ase ya wa akra ha ye ti bi kwachichi omo a ye chichi omo a obi hu omo no mo asa ebu kuro mu ye ti mi ko ye si ye ko ya mu skate ye be chichi omo pepepe ye si e di bi mu ko omo kuro mu ye si bi mu ye Ghanaians obi ho bi mu fake omo ID card na hu di ebesi no mo sa ni na kuro mu hu di ebesi no mo ni namba wo pa mo omo free ha ochina mo wo joint fra omo pa ko hia enti se dia media ka me ko de se mo maja enkasa mo fe ngu ho kakra and almost stop it for a while who to o masi anu mo to o masi di oni Ghana ha no de na person ba asem nko ni kuro sa di o Ghana ha se esusu no woni mi se sa obeche na wo chi na to manti di ntum so o mpie die obi edi hu kwan so se okoko beeli no which eno so no me hu se e wrong who thinks anipa no so ne fa ho die so but then again mo ye ade na mo ye ni such a way say like ehun bet na nko ye se mo ye bibi say mo ye bibi say ade na mo amu wia mo kodi mo amu wia me ka ye na no pa me so ne ya John guy bi a o ye bisa nso kwan ya so ne ma me ama ni ska kwan ya so de kwa ashawola okodi ashawola no so de 15 cedis and then you see enti ne da bi o tu kwa de pa na abeka ashaw ma me ya ma o ska se fe didi ye bisa nse nti odi ye wa me wo se wa me pa de ne se o so me ni ye pe na me se wa hwe wo ye da ye won krofo still omo bedi omo gukromu kwa clubs they are there impo sorry them ashawo fogu sorry po ashawo fogu no itri ashawo fogu no enti wo to o masi a mo put measures in place na mo fe ntu o masi na me de mo ye ni de mi hu sokora na so eye makopani ya wasesa wabo o manu agu eye ne fie ya odi eye sa adwuma we eye emakopani ya wasesa o mo ya de na beka ede afa ono so ne side no ehu
At the end of the day, so no nim ye man. And warrior. Into no so no one is a war man. Na say ebe buana. At the end of the day, we can't judge her. Or no nim ye our boar man will go on. Say names a who crowd to us one who say bia. Or ye nipa ye yin more ye free hard ma or ye nipa or no so or deserve equal love and equal security. Into no say or when say that ye Jojo mo nini na kanya me so no. Bible say the only abone da no. Onto boɔ Emobe. Enti no so no aboɔ no ya fa se meko ni da no so we shouldn't stress ourselves. My subject here energy to so ye meko no. Say ye two almost egu abontene. Na abontene one sha mo man da abontene. Na aboa bi antwe o man we awan ko mu no mu ewu because obu ya be ye yie. Wo be to afuna daka. Se wo nto afuna daka asase ko akotutu a. Eye de ya wo be twa ka asase ne twa ka. Enti so di omo akwa ni fi a I hope say Ghanaians be no asusu bi sa no omo mpa wo subject no emba mbehye say oye mekuo nsi mesra mo emekuo e deserve love ashawo ni ono so deserve equal love. All right. I will say for instance ntwa ye ho na ye nkotie nsem no emra bia me koba ya to aso e de ama bomodin na drop your comment or comment section efa emaye ene nsem we course no ye bebie amana nanom anase obi a wote dwumadi etie bi nsam akoso e wo ho na ye ne wo nyina so didi nkwabo sanse operation ne koso no na dwumadi ye so ya wo ho no mo a alajibabo richmond na ama me video baako yes we aye best ni baako a ya che no e wo ho no mo a abrafo a che no na o hwe bag ni mu na de bono no bag to na bono alaji no mebuo mu no anya ago nya na nya sa operation we a na nu se sa we bema na ko basic for bra okọ asem mpedasa oba no o nsa dan fa hunsa nsuso ni mu okọ a open ntam a omo wo aduro bi wo ho a omo de be fa obema no I say paste no omo de fa obema no na obema no sabi awere agina so sada bi a obetimi eno na da to oba no ajibi maaye omo condom ho na me hu condom tuntum da omo de be ma ho eno ena anu omo e de beda uhwe bag na ebo no a bra Facebook se sie ya enku na e ho no no be se ni no e baba beji e de apie sa enku no alaji e enku a oba e na ye beji anase oba no beji e de ama na da fa obemba ho na o de afa no duma de ikoso be cho be bia omoma kwan mamema no e fa no enku no ene wo hu no eduro na wo ye bema na abo ho no mu a wo me de bema ho na de afa otadua ho ansakura na omono ada e wo honom nku ne bi no ayese oil no ohun eye paste bi sam ayese breakthrough no eno no eno mo de be ma ho so o de ma wi a na wo de fa oba ma ho ansa na sabi wo de tadua na be hye oba no ase e wo ho na bag na mu biu no eno ma bebre wo bag ni mu allergy anu oden sa abayo ya chi no yi je tie komo a e course wa bra na nanom ene abra for ko chi no. This one is what? It's Lubricant. To do what? To fuck. Lubricant for what? Sir, Lubricant for what? it's for sex. For sex. The other one, what is There's this? nothing inside. The condom. No. This one, this please. The There's first nothing please. inside. The first please. There's nothing inside. This one. What is this? It's condom. Yes. To do what? To do what? So it's for protection. For protection for what? Are you protecting yourself when you are standing here? Are you protecting yourself? You use this one for protecting for what? For sex? Or for what? Alaji, eti wei aye best ni ba ko Igbo ni o Nigeria ni wono ena ne saka no na alaji e ma de biti ye edwane ko share baabi na alaji oh yan stress oba no adaja kakra eba mu a na ha mu nyina no omu ba mu a no ma e course e wo fie ho no na ne nyan alaji na ham yentie e fie ho obra e ma ne be fie a e ma ne bi ko china video ba ko ho alaji onum sa soli penny ba ko maku ni penny ba ko ni fie mam sa video na ansa mam sa video na maku ni ba ko the abra fond ye no na campo
abɛsifo no nyinaa wɔ no fie a wɔde ɔmo ɛyɛ adwuma James Kanto ha ɛno ɛna da mu a wohwɛ a wei ɛyɛ new town yes makuo ni penny baako wɔde na camp bɛsifoɔ ma no agu no fie wei bra abɛsifoɔ no anaasɛ asraafoɔ no ana abrafoɔ no kɔkɔkye wɔ mo no maame wei ɛna na camp bi agu nte bɛsifoɔ ma no ɛna tetetete ɛhɔ no mu a ɛnya asɛm kotɔti makuo ni pa ba sɔre a agitin yes missionary churches yes ɛno bi penny ɛna camp ma na wɔde ɔmo gyegye sika sɛde na sɛ bi papa no a na wɔn na aboduku no wɔn na aboduku no wɔyɛ asɔre baako ɛbɛn saa area hɔ nom no ode wo hu asɔre korɔ wɔno ɛyɛ makuo ni penny ɔno ɛna bɛsifoɔ no wɔtwe ɔmo sɛ efie na mɛkyerɛ wo dan na ɔmo bubu dan ni bi wɔ hɔ sɛ de afra sɛ ɔmo yɛyɛ no ebi kɔ so wɔ hɔ nom na nya asɛm sɛ week we no ɛyɛ sunyane nkɔmɔnti alaji Come here. Very good. Sit down. Sit down. Condom. Maniganyo. Condom. See, condom. Video no ena da so na alaji okay omo yo so do silver house wa amo dan wo hɔ a abɛsifoɔ no sɛ woyɛ bɛma utua sika ba bia ɔmo no kɔkɔda ɔmo sɛ odom be kofia ba bia ɔmo no da fast na ɔmo adwom sika no ɛno so Richmond ɛde to sesia ama ɛ na ɔmo bubu dan no ensɛm bebre kɔ so operation kɔ so nya na nsuo nso egugugugu a still na no na mpanimfo ɛkɔ so alaji yentie bra mpanimfo storming wɔ ɛyɛ silver house ɛyɛ efia ha ba wem na akɔ a ɔmo kan ɛbɛgyina no ma charge ɛdan a open fast a wodi ni butu hɔ a na wade ama ne ntentem na wagye ne sika ɛhɔ dan so yɛtɔn laka ɛne wi ɛwɔ hɔ opɛ bia ɛna ɔmo wɔ duro ɛwɔ hɔ no mu a opɛ bi super glue wɔ hɔ on say boys no ebi hwia super glue ɛma no ɛbɛma no nyinaa bi ɛwɔ hɔ no na alaji ɛno yɛntie bra na ɔmo bubu saa ɛdan no kɔma ɛkɔ so ɛwɔ hɔ ha yɛ akɔ aba 98.1 hanom na ɔmo bɛtena ɔmo no mo yɛ no abrafo na bubu ni nyina Akwaba FM our silver house abrafo na bubu ni nyina Adolfo tap send estimate country also Europe, Canada, US or send this car at their Ghana what the famumo account and as a bank account ZPay or Netherlands would their ideal payment into Fausika Semina FFH tap send amasika send ye a Europe, Canada and office US no aye easy so use Android phone and as iPhone but more than a Play Store and as App Store na download the tap send app no or download the website so promo code and once over board the Fat TV at the Asha Obad Part TV show we are after our first transaction no yebema o 5 euros so wo Europe sanso na wo US and as Canada so wo de $10 UK £5 into cause no you tap send app no fedi ujuma nyina ho no mo efa emaye video ya na etwagwe onso eden na beka ede afa ho ho no mo shodi watch a video no ebi na watie eye nkomo a ekọ so hwe abayiwe bag ebo nanim ene niam a ehihye mu a na chese bi wo kro mo de ma mema no mo de afa se bi omo be ma ho na omo ne omo ada ewo ho no mo ene ye omo wo ma men so a wa keep omo ese oye makuo pani ewo ni fie a ode omo edi sadwuma no ewo sunyane abonten so se ne Nigeria ni nso eka ho idie nkofo bebre na Ghana ha no mo aya muslim omo se omo bo eye sa eye best bra adwuma no aya omo mfiri eye Ghana ebi mu free other countries etwa ye ho ahia ena ebe pie mu Ghana ha ebosa eye bra no den na obeka de afasa nsem no eho Madase mami fefi de kese so mami ntia ahwefo ehwe sabre sure mami nsho bibia se abroni abrin na ye bapem mu je your feel so me hu ha me the American say nya adwen pe se da bia ohuja so na ye wo binim ho so ye omo pe adepa me ni ha se meja aju obi enokre because etrebo ho a ye wo binim wo ho a se wo mu nya boafo a medwen se adwuma no mbejai okay enyo bia pese sebe on de da bia krofo de bibisi omuti so eye adwuma no 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 de wa ye ready so de ne twen
ene ebo ache ede agiska enya ne sa na emum ebia tibia bi a okomu ana sika bi a wonni nti minimum obi a o started be sibra ne bia ene o started ya onya aska no watimi asifie wajai wasifie ma wow sha one day no kind of story yen nyina ye shock because bibia nkyere say maami we betimi ayese adwuma we timi de asifie but me encourage obi say e good say no onkoye but esuno tibia aya na depend tibia onya kuni wom because e bi omo ye 20 na wache wo ma obo ho ade wo dimpoye den obo ho ababi odi ni titumpoye den nti na nie so obi afa wo say fa wo sorry for wase beje na die yi a ene why not obaye because they be ameka say we asi my dey ye kom adepa ekom ye ya papa me ekom minim se de tie enti se ekom de na so hwe wanim a koko igbo wanim se de na nanom ka no koko yi eni ade na memfa koko yi nkopeska na memfa anye won batese se wonu se ade bi e wa ahyase enso e wa wieye for sade no so ba na for how long what I say enti se bia wo ya kakra na se bia wo nya bibia na wo jaya pe bibi dia ye for wow safety because you are ready da bia me ka say yare teta na haban so enti se wo be ye bibi sa na iti se uhu se se wa ye kra na edu ba bi na wonya income kakra se wo jaya na wo de balance ho de pe bibi opon ne omu use ni rubber ni ade ni nyina na omu san fa hunya yare wo betimi nya yare na the rubber empire ade pa rubber pie me kai ai me baba akoka chere me say ma me ko yusu ade bi ma ge bi pa rubber no kra me she tu apai ma me nya gono ni mienu nyina o say wanya gono nti me mu ana na so wa look nti rubber pie okay then e chese nti me pie nti yenhwe eho no nso e na afen so ahemfo no o ma anya ade ne nti ameka so o ma anya ade ne say ade pa sa wutu obi anu aduane a egua e chese wo pe bibisi ho ma no what I say sa wo ka chiro bi se wonya adwuma a wo ye no adepa onya adwuma na o ye no wo hye ni dwetre ana wa ma ni ska bi on fa nto ne ho nti me wo de aba me ne abu mi se anka me so ma pepa da pepe bi na ma pompe agumo so omu nim so mo ba so omo se omo kan yeah e na o ma nti me so wa pepe no me so ba pepe na ma pem ko me so abi because village wo do mbenya me so a pepe na omo de a mix it na so obo na so pompe gu no because wo se minja ya ebia ba ko kasa wo se ni ba school fees so se den adepa amefa akonya we nkasa nkyere emema ya wo ade ba ko ya ne se enya nko na ukodi ade no because of me kasa no ene asem wo kasa ya mpo se nya mpo because minim se dia single mothers for ebre nti as emema binum asebe omawo a omato omo yire no ma na omo ma no ma wasa no mesra omo munya side na omo ye because eya asefem pa minim single mothers for bi a wo mo bre adepa de omo kom no nye easy nso be kom nya se bi a be ma ni niska o ya wo mema ni bebre omo wo ska omo so ne omo de na nso ma fa ma foforo eya won nka young girl say nso de e de no kote be musa nti emema no mesra mo ma wo asebe mato mo ma ejeje mo no ema ne kakra what I say enye oba ne pese bi a ono so sebe beton na se because of me baninti what I say enti yesra emema no so ya mo nhwe ho side no so enye de emaye na me continue eye ohene na ohene se na make am muso munyae no at least mo pa mu bi mo pa sika kakra bi na bia sa adako na se 1 year bia na se 1 month bi na muso break na mo kono mo pa sika bi mfa ma wo ne ameka se what I say fa ne se bia de pa adwuma bi se na wo ye won so bia wonni bi okay send ye de ma wa otumi se wo betimi atena fi a won koye bibia till time a ye de mra begu kwan mu ahwese de ansa ye ja motimi ape enuane bi senye sika kra enuane bi bode bi menken bi banchi bi emu bi ni niema tomatoes 1 or 2 bi mo de ama o ma secure wo fi so obekọ
eno no so kwa wo ho kwan sa wo bo no bobi won so a no aye na adwen se obra obegbo a ye won krofo wo ho ye won krofo bi wo ho sa what I say obu anamfo na twi ni ko ye won eno so wo ho sa but ye wo bi mu ho asebe omotwen no koten ba ko insimu da ko a wo mu like omo hu ntimi nti so omo so ye won krofo bi wo ho sa and said ya wo sho omo do no adepa so omo ye sa de wei edi sika bi boa wom ana e boa omo mu bi a adepa when wo bu o ma yenim said mape insem ni sibre na still e bia still no ma no ma so den e no mo ye nti mo on kwan sa mo bu no na nye se bia moto wo one day na na ma bo de wro se asawe fu amu okrom hey ohia aka kire wo se this week nyina ma obi anko adwuma wo freezer wo ye ho ada wo ma mu ske me support wom but because of ebinum me ta ben wom pa ye interview wom nti minim die ebinum kom adepo bo otimi ka say ma say ye na minya e bia be 5 million bia na 10 million na me the best start ejuma ebo ha bia me da kra ye den nti nipa na me won nchense man kobra ma ne bia obetume efri ba bia me da e dey me tua 50 series obo ho nso say dey otua baby oda no ebo ho nso so tua 30 series obo ho so tua 20 series obo ho so tua 100 series obo ha 70 ekono won nti sa wo ba wo yo hene nso a wo sebe esesa wo ma wonsa eso afoforo nti sa wo ka na tra abodawura enke so mo ayi asawefo ni tugu omo so no mo so no omo kom omo ye ma o omo nti dey ka so mo no omo kom because one mom bibia say sebe omo mfa mo omo ho ba na omo nya keke no omo mediu ana omo mediu yire diane ana diane be no omo ndi omo be da didi what I say nti ahemfo no me say okay I can make one omo ni omo nsi ani adepa wo bom ya me bob na de ya twe aba wo so go ya twe aba wo so go baby nsi oto ya ye de aba esi wachi ya ye twe be ya wo man bi wo ha omo ho de o na ibi me kra no twe aba msmatwi bi say na do ma miska me fendi di hwe memma nkentin ka omo gina wo so a omo twe aba me man go easy sao because uba no one ma miska bia enke I was expecting one say onka say ni statement no onka say bia omo ma yeska say ye njantness afie ene ye ya na aso dem but obi ani wo wotimi ka say bia omo boa wo na wo ka me tra say wo mo ntina fie no omo medi da omo medi wo and omo medi wan what I say inti media ho na omo ka say ke so mo ni omo si ani because obi ani wo boa wo ya wo mani bebre adepa e mani bre ya kwa ni ye de Ghana ha adwuma ni ha Ghana ha pese because question obi be say eye adwuma ni ha no mo Ghana ha adwuma ni ha no ba eno ani adwuma obetimi aye ana question obi betimi eno ani adwuma obetimi aye ana na depa wutu we na bia wo a woni sika wa wie school me na ye wie nursing training osisa enroll san ho imposting afra me a osi ina mtintimi na oden osi mbetna ho fo na mtina adwuma Ghana ha tu wa woni se adwuma they say friends ha wo ba beto we ubeye we what I say inti Ghana ha adwuma ni ha ye won krofo mo wie school ekita degree mo upon degree inso to obenya adwuma keke no adepa ye hardly so obenya adwuma ye ni mi hu kwan ya mefa so Ghana ha it's about who you know mama can in a way it's about who you know and then who ni obi dia no ape ba bi di wa hye na woni mo bia pan dia hardly say obenya adwuma obeni na musa ntisa we your background dey na due office to office we go tojo wo office ona we dey ko ha enso wo mo ma hwe na ne oti Ghana ha krampo na wonya adwuma nye na wa ofri Nigeria ba oni Ghana card o be dey no wonya adwuma emfa enema ndugu akwam yesre wo omo make sure so omo dey niam be gugu akwam na Ghana ahokyere wa ha papa ye bre nti me de me sa omo si omo bu wom no me wo homo mpa de anke ko demonstration second one na Ghana ha ndwo ba afoforo no so mo free eye nkro eye country ahodo so no ma begu ha omo yesa adwuma na ba sa yes Ghana fo na eye me da se adepa makona Nigeria pen enya Ghana fo nkwa na eye foreign for count the same thing na yenso ye Ghana ha minim Ghana fo a Nigeria mo Nigeria omo ye tutu brand what I say nti yesensa kona nsa aba enye said ya Ghana fo ne bi etu kwan ko Nigeria ko ba sha wo
Sansu no monsu nkrofo ni biba ha nti omo run shit. Omo run shit. Okay. Abusia for comment for comment session efa emaye sansu na kwa TikTok, Twitter, Instagram, Facebook baby eye Adepa TV. Sure the answer na ye be sorry so no. Na emeko pani omo say nyame adwuma na hwe na ye na odie ayeden akosoro ba se ofo omo na obo omo so be mo omo adwuma aya na adwuma we na maami se ode be mo omo no maye no ama omo baby atena bia onu so de obetimi no se me ma omo baby atena na ene omo be ye adwuma we di ama me Adepa emeko maame no oye nipa te sen ya ye di onu so didi na mom mintimi njeje no minim ne nti a onu so atu ne ho asi wo se ade se no de beboa eye manwa efa bi no echia because as a leader there as a we ya so no leader adwuma because so be frɛ na ho se we leader wo ho ejina ho ma peace enti say as a leader na unso ya recruitment of sabe be si brade I don't get it I want the ya mewem kakra but minim ne ono so nti ojina so nti a ode yesa yesa nti no de omo interview no ne hwe ne nti a oyesa minim nti because ya wakonya bi wo ha obetimi abie indomie joint amawom obetimi abie akutu obetimi abie mekaisa time ani yesu no ya woda koma na ye pon school ba enwumre ma me to totofe ne ade nti ne ya hye woda koma quarters enim honom ne ya ton ya woni ma ne ya de akutu ne ade akeka ya woni ma bi ha betimi a start kakra betimi abo ba mi nim ne nti a restaurant na nko de o magu na mo ye juma ma very good ba mi nim ne nti a almost anso mu koba a wo se maame no diskane man no ate wo de e de ama ba wo nte wo de dabi ono kra na di ano ya won kofo bo ho mu no mu di ano no ma kire wo se ko pem no pem mo Abusia for comment part comment session for my bra TikTok, Twitter, Instagram, Facebook baby eye Adepa TV. Aha na ede nkomo twehwe na nyina ede ebesi. Na mama menka obiem se tap send ese wo Europe, Canada, US o send diska ede abagana wo de famomo account, anase bank account, Zpay o Netherlands o de ideal payment. For sikasem efa ho ne ko Google Play Store, anase App Store na download the tap send app no. Wo download the we bebusa so promo code eno so Adepa TV ede asho Adepa TV show we are Europe e be cho €5 so Canada and I say US so e be cho $10 UK £5 into cost so na use tap send app no nyina fedi udwuma nyina eho efamaye so e na oba YouTube no so abomoden na subscribe efamaye wo hwe na subscribe button abo so se na be videos be ba bontin bia no obenya bi ahwe ewo ho shodi yes yeah Adepa me kwa lady bi o hwe yempa abenadan na ene na woda yesre Onyankopon enkwatenten abenadan na ono so media ne so okay yesre nyame enkwatenten edema no nyame ma enkwatenten ahode wom yedi wom na ade bi a wo kra eprehwehwe no Onyankopon enfamdomo ewo Yesu dimiti amen abusia na ha na ede nkomo twetwe ne nyina ede ebesi me ne miskava girl na fesu shodi ene ede as nkomo we ede ebro from Sunyani omomobo besi bra mpanifo etiesi krom ede maato omachi so omomomodin a no momfo madwuma no embra mekase break kakra na omo ye eniema ewo krom omo toto niema nso ewo krom nti omo wie a na chese besi brafo yi omatimi asan atiesi krom a omo so omo nte ase ene anadwo no ombekoso no magina kwa ho na ne mpanifo nso atiesi krom die amba na no mobo embai ewo Sunyani abonten eso ye producers omobo aye Joshua na afenso tuo medi Miss Ama Adepa ne besan so ehye biem ewo Adepa TV eso yakramo ene nsam wa course no yebebie amanananom anase obi a wote dwumadi etie bi nsam wa course ewo ho na ye ne omo nyina so didi nkwabo sanse operation ne course no na dwumadi ye so ya wo ho no mo a alajibabo Richmond na ama me video baako yes we aye best ni baako a ya che no ewo ho no mo a abrafo a che no na already bag ni mu na de bono no bag to na bono alaji no megwo mu no anya agro nya na nya sa operation we a na we say we bema
na ko bɛsi fo bra okɔ asɛm mpɛduasa ɔbaa no on sadam fa hunsan so ne mu okɔ a open ntam a ɔmo wɔ aduro bi wɔ hɔ a ɔmo de bɛfa obɛma no ayɛ sɛ paste no ɔmo de fa obɛma no na obɛma no sabi awere agyina so sɛda bi a obetimi ɛno na dɛntɔ ɔbaa no ayi bi maayɛ ɔmo wɔ condom hɔ a na mehu condom tuntum da ɔmo de bɛma wo ɛno ɛna ano ɔmo ɛde bɛda uhwɛ bag na ɛbɔ no a bra Facebook sɛsie ya nku na ɛwɔ hɔ nom no bɛsi ni no ɛba ba beji ɛde apie saa nku no alaji ɛyɛ nku a oba ɛna yɛ beji anasɛ ɔbaa no beji ɛde ama wo na da fa obɛba ho na odi afa no bɛde yɛ kɔso bɛkyerɛ baabi a ɔmo ma kwan ma mɛma no ɛfa no nku no ɛna wɔhu no ɛduro na woyɛ bɛma na abɔ hɔ nom a wɔmo de bɛma wo na de afa wo tadua ho ansakura na ɔmo no ada ɛwɔ hɔ nom nku no bi no ayɛ sɛ oil no ɔho ɛyɛ paste bi saa ayɛ sɛ breakthrough no ɛna ɔmo de bɛma wo ɛsɛ ɔde ma wo wie a na wo de afa wo bɛma ho ansa na sabi wo de tadua na bɛhyɛ ɔbaa no ase ɛwɔ hɔ na bag na mu bio no ɛnoma bebree wɔ bag no mu a allergy ano ɔden sa abaya yɛ chi no yi yentie komo a ɛkɔ so wabra na nanom ɛne abrafo kɔkye no. This one is what? It's lubricant. To do what? To fuck. Lubricant for what? Sir? Lubricant for what? It's for sex. For sex. The other one, what is this? The condom. No. This one, this please. The first please. The first please. There's nothing inside. This one. What is this? It's condom. Yes. To do what? To do what? For protection. For protection for what? Are you protecting yourself when you are standing here? Are you protecting yourself? You use this one for protection for what? For sex? Or for what? Alaji, eti wei aye bɛsi ni ba ko Igbo ni Nigeria ni wono ɛna ne saka no na Alaji ɛma ne biti yeye adwane ko hyɛ baabi na Alaji oh yan stress ɔbaa no adagya kakra ɛbaa mu a na ha mu nyina no ɔmo baa mu a no ma ɛkɔ so ɛwɔ fie hɔ no na ne nyan Alaji na ham yentie efie hɔ abra ɛma ne baabi efie a ɛma ne bi ko na video ba ko hɔ Alaji onum sa soli penny ba ko maku ni penny ba ko ni fie mam sa video na ansa mam sa video na maku ni ba ko the abrafo nde ye no no na kampo abasifo ni nyina wɔ ni fie a wɔde omo ayi adwuma James Kanto ha ɛno ɛna damu a o sha wei ɛyɛ new town yes maku ni penny ba ko wɔde na kampo basifo ma no agu ni fie wei bra abasifo no anasa asrafo no ana abrafo no kokotwe wo mo no maame wei ena na kampu bi egu nte basi fo ma no ena tetete ɛhɔ no mu a anya asenkotati mako ni pa ba sori a agitin yes missionary churches yes enu bi penny ena kampu ma na wodo omo gigi sika sɛ de na sɛ bi papa no a na wo na boduku no wo na boduku no wo ye asori ba ko ben sa area hɔ no mu no o de wo hu asori kro wono ɛyɛ mako ni penny no ena basi fo no wɔtwe omo sɛ efie na mɛkyerɛ wo dan na omo bubu dan ni bi wɔ hɔ sɛ de afra sɛ omo yɛ no ebi kɔ so wɔ hɔ no na nya asɛm sɛ week we no Sunyani nkɔmɔnti Alaji Come here. Very good. Sit down. Condom. Sunyani. Condom. See, condom. Video no ena da so na Alaji omo yo so do silver house wa amo dan wo hɔ a abasifo no sɛ wo yɛ bɛma utua sika ba bia omo no kokoda o mbe sɛ odom be kofia ba bia omo no da fast na omo adwom sika no ɛno so Richmond ɛde betutu sesia ama ɛ na omo bubu dan no ensem bebre kɔ so operation kɔ so nya na nsuo so egugugugu a still na no na mpanifo ɛkɔ so Alaji yentie bra mpanifo storming wo ɛyɛ silver house ɛyɛ efia ha ba wem na akwa omudi kan ebe gina no ma charge edan a open fast a odini butu ho a
na wa de ama ne tentem na wa gye ne sika ɛhɔ dan so yɛtɔn laka ɛne wi ɛwɔ hɔ wopɛ bi a ɛna ɔmo wɔ duro ɛwɔ hɔ no mu a wopɛ bi super glue wɔ hɔ ɔn sɛ boys no ebi hwia super glue ɛma no ɛbɛma no nyinaa bi ɛwɔ hɔ no na alaji ɛno yɛntie bra na ɔmo bubu saa ɛdan no kɔma ɛkɔɔ so ɛwɔ hɔ aha yɛ akɔ aba 98.1 hanom na ɔmo bɛtena ɔmo no no ɔmo yɛ no na abrafo na bubu ni nyinaa akɔ aba FM ɛwɔ silver house abrafo na bubu ni nyinaa